yeah nangibani ngikhuleka or nangenzeka ukuthi ngirasisa sound or sound lengiyirasisa ngibethe umthulo khona ihlanya kokugcina keke lapho into engistress kakhulu ngendwele angisisho ukuthi into le yakho litafula likhambi lo ayibona ivami ngangani uyazi ukuthi uyayibona ivami ukuthi ngangani ayikho into engistress nje ngokuthi ngelinye ilanga ngingezwa ku ngoba bela ama sound afana nalawo nginokuwezwa kube ngathi khona umuntu ovule indlo kanje ikhabet waliyeke injalo khona umuntu owenze ovule lo so ngine stress ukuthi ngelinye ilanga ngingezwa ku kube iTV le you understand because ngibona ngathi into le against nazo zonke izinto zami engizenza ngezihle stress kakhulu intrainer emotionally nyoni le intrainer angikhona ukwenza next to be honest enough nakumadoda khona ngikhulumile ke angikhulumi uguy manje uyafika nangabe if it was not a matter of ukuba spiritually matured nokuba ngibe divine angazi ngathana ngiyini mina nje angazi I don't wanna lie angazi give us something about that because first of all phela ukhumbule ukuthi into le nayiphendukako iba yindoda yami ilala nami do you think ukhona indoda engizoba nayo ukhona umunye umtshado ngisazoba nawo I'm still going to be successful so kusho ukuthi uvalela amathuba wonke iwonke amathuba angikhona nokwenza next so ziphilisa ngani sinikela ngakho imali and nakhona angeke ngakhuluma ukuthi imali ukuthi ungaphilisa abantwana bakho be3 yeah he's suffering nayo baba lo yazi ukuthi mama ukuthi wenzeni wathatha imali ka baba lo wayisebenza and mina ngizokutshela mina ngikhambi inyanga umama ngimthatha njenge transport eyangiletha la emhlabeni ukungibulelwa yena izinto azenzayo uyangiunderstand umama mi yiwoloko and yi-narcissist and futhi nakaqeda la athi anjalo uyimanipulate uyangiunderstand umama kho like ukuphi like mhlambe na singathi siyokhulumisana naye sicheke ukuthi uzizwa kanjani neminyaka engake ngakhulumisana naye hayi ukuthi asikhulumisane yazi ukuthi wenzeni ngithana xa ngimsendela amanothi lawo ishaza amanothi akho sekele ngibafune kosekele ngikunikele wona ngithana ngimsendela amanothi lawo ukuthi wena ngonyako nje wabulala ubani ngonyako nje wathakatha ubani ngonyako nje wadestroy ubani wena uzibona happy lezo zonke uzibona spiritual yeah so zenze yini izinto ezo nomconfront akumtshela ukuthi into ezingiboniswe zona yakwenzani yeah bekatshela abantu ukuthi mina ngiyahlanya nginabezinto understand until last month mu September bazombamba ngemzini abambekile athakade othumba nje next door ekhaya indaba khona yaduma khona understand azange kuphele 2 weeks 3 weeks watholi accident azange kuphele 2 weeks 3 weeks ubhutama washona understand washona ubhutama lo shona ngolo umntwana kamamncanami umamncanami nayo ekade ashonile ene ushona so ufuna ukungisiza towards entweni le kamama ngoba into le kamama umama bekаyenza naye manje mama kungakwashonise nathi njengoba ashonise uyangitshela ngeke understand so into le isendinile because umntwana wenza imatric umntwana mkhona ukufunda la ne ukhona ukufunda nakaqeda ukufunda kusasa la ukhohlwa yonke into and ngiyi understand into leyo uyazwisisa ngiyi understand kakhulu into leyo khona nje yazi ukuthi wenza nje ngithanda ngikhipha ama voice note la ukuthi wena musi ngiyazi ukuthi wenzeni wenza ubani sona understand wakhamba yongophisa wangenzela protection order so that I cannot voice out ngingakhona wathi basho mina ngiyamthuka mina ngingasamkhulumisi ngingasiyeza so njene protection order ngine protection order yani ngiyango December no akusingiyango December ngiyango September mara kuye ukuthi azange siye court yazi wenzani wayenza ngathi nakaqeda la wazisola because ubekazi ukuthi angeke asaba ne access ukuthi ayize la uyangiunderstand bekeza yena ubaba ukhona ubabami kubhlungu ukukhulu ngaye ngoba izinto mina bengizi experience akho uyazi experience ubabami ulwa nezinto ebusuku sometimes uyadabuka la dabulo mabhatla sometimes udabuka izandla ezi sometimes ekhamba uthatha amatshe ngaphandle baba bashubethi izinto so yazi ukuthi wenzeni ummanipulateile nayo babami I was the only child amthandayo
mara nje mina sinobaba sinjalo kathi and I understand bonke abantu abaseduze nami umake sure even nabangani umake sure ukuthi nangabe umuntu uzongisiza uzokumake sure ukuthi ungena phakathi kwami nawe ukuthi ngingasizakali yabona so into angangena between thina I don't think ukuthi angangena because mina babantu akanaza ngisho I don't think ukuthi angangena. The only thing mina into engifuna umama azokhipha opinion yakhe lela ngelesi two into enye engifuna nje basho ufuna uthatha umntwana wami umuse engomeni kuyakhonakala ukuthi ungabophisa umzali nawuqeda la uthanga ukukhulumisi angaseza kwakho mawuqeda la ufuna ukumthatha umuse engomeni umntwana wakhe ngibhalele begodwa wathi umama ukuthi ufuna ukuyisa umntwana wakhe engomeni ngisho ngibhalele into ezithu like that's okay you understand so mayena kathwisa umntwana wakhe engomeni umisa ngathi buya la ukuthi ngitshele ukuthi wenza ufonele indoda le indoda isenendoda nami we communicate you understand asibi we communicate iyangitshela indoda le uthi fedwa ubaba choice umfonile batsho ngize nogundi umntwana nami lomsana ngize nogundi ufuna ukukhuluma nami ekubeni utshele umntwana kaBhutama ukuthi uchoice angeke sizwe ngaye ugundi uyaye engomeni cha thika kancane ngifuna ukubamba kancane ngikhumbula ngifunda istory sakho kunala khona ungibhalele khona uthi ke wayisa nomntwana wakho wathombisa umntwana kaBhutakho then naqeda ukumthombisa ananda wathoma wawelisa umntwana kaBhutama wawelisa umntwana kaBhutama walo kanjalo umntwana kaBhutama lo waweliswa ngisesami bathe umntwana uBhutama azangikheza uBhutama umntwana wakhe nakahlabako because bebasoloko bamkhomba uyangithola athatha usesami lomkhweze phezulu koBhutama baqeda labathombisa umntwana kaBhutama loyo uBhutama loyo uthethe uhlala kamhlanga bamthombisele ekhaya leso sikhathi uBhutama loyo uthethe umkakho ungenile isimanje umsuthu loyo udelelwa nje bamhlukumeza into enye understand so ubathe nabathombisa umntwana lo uBhutama weza negrocery wenza nayo yonke into uBhutama wathi athombisa umntwana zangikhadle ekhaya wazokudla ngakwami mina zange ngiyevela mina kuma ceremony wakhe ngoba ngiyamazi angimsaba kakhulu mama mimi manje nakayokuthombisa umntwana wakho ngaphandle kwepermission yakho like nakayobulisa umntwana wami ingoma forum ithi kufuneka umzali or namkhani guardian mhlambe no akhonakali mina sinendoda le phela mina indoda le yangilobola indoda le bekumele ukuthi sihlabe bekujoda ukuthi sihlabe uyabe sewungenile umoya wakho mama understand so now nje uyazi ukuthi wenzani ukhambile mina wayongenzela protection order nakayongenzela protection order uthatha indoda le ubiza indoda le ukuthi batsho ize nomntwana nami lo msana so bafuna ukumanipulate umntwana nami ukuthi umntwana nami impela khamba ayengomeni wenza imatric umntwana nami ufunda igrace okay and indoda le isasebenzi iyatsho ukuthi choice angeke khona kanti ukuthi ugundi simusi engomeni angisebenzi so ugunda ka-3 imatric uza kuya ingoma ezabo ngizabe sengishapa nami ngiyacabanga ukuthi ngizabe sengishapa zabe izinto zami sezilungisiwe you understand so ukhuluma njalo ukuthi angeke ezwe ngami okuthoma ngangikhulumisi kokuthoma he has destroyed me ngendlela yokuthi uyazi ukuthi anginayo nesent so the only thing she wanted to manipulate me so that azokhona ukuthi ngelinye ilanga ngathi ngakwelisela nomntwana wena nje uzongibiza ngomloyi and azi kuhle ukuthi uyangilimaza okay ngizwile mama ngicholise especially ngiyakuzwa ukuthi ulimene ngaphakathi enhliziyo yakhe ebuhlungu mayengapha ehlangothini lethu njengoba sihlelo se-identical force cabanga ukuthi usibhalela ama-case ayi-2 okay thina ngizokuthoma ngikubuze ngecase lokuthoma leli lejuba phezu kwecase leli lejuba bofuna ukuthi senzeni ufuna sikhulume nomama akho azokukhipha ijuba alifakileko la ekhaya ngifuna angikhona understand ukuthi ijuba elilodwa or njani understand nezokwenza ngifuna ukuthi azokhipha isilwane sakhe cause isilwane or ijuba isilwane obviously angaza ngisho ukuthi mina or ijuba cause ngizothi kunenye godgodi uyibize ngene igama leyo beyile RDP so I don't know ukuthi ikhona la or njani understand uyayibona straight ngamehlo ngayibona straight mina ngamehlo understand ngayibona straight ngamehlo ngitshela ukuthi yabona isofeli litsha bengikhona ukuthi ngithi ngihleli RDP ngisize isilwane ukuthi sikhamba so nangakhama ngiyokulala impethe nami siyokuza isilwane siba la impethe nami nangabe silele nami uzathola kube ngathi bengikhanjwa yinto so uyabona ngathi bukhanjwa isilwane nje kube nemlo kanje la besikhamba khona nalanga phakathi kwamabele umama lo musikendlela ahlakaniphe ngakhona khona ngifaka i-tracker la yabona la bekune tracker la kwaphuma i-tracker la
angifake i-track lakhona ngalikhipha ishona ubaba omunye weshona i-track abeloyi bakufaka i-track ukuthi bazokhona ukwazi la ukuhamba khona nala uyakhona emasondweni enyangeni bayakubona ngiyazi i-tracker ngitsho kungileza amafoni ngingazi ukuthi zikhona nalezi izinto na ubuloyi banje bu-advance isho ngikucocela and if nangabe awukho spiritually matured angeke uyi-understand into engiyikhulumako le ngiyamele ngiyi-understand there is no way that ukuthi nginganyaza into ekhulumako ngiyi-understand uyangithola and I'm not that stupid ukuthi basho mina ngathi umama mwenzi 1 2 3 ngithi ngimntwana umntazana ngizokuthi umama umama musikendlela ahlakaniphe ngakhona he has destiny swipe impilo amayithatha wayinikela usesami hayi yazi wayi ngitsho njalo yonke mina into engiyiluzile ngiregweni ngusesami nangakutshela ukuthi mina lesikhathi usesami lesikhathi ngidivorce nge-17 March usesami wayelotshola and mina bengekho kade ngingekho ngiseRustenburg bangibalekisile ngithola indoda le nephoyisa layo la indoda le ibijola nephoyisa ngiyithole la ngafika ngaphula ikari phoyisa le uthi indoda bejola nendoda ephoyisa indoda bejola nephoyisa iphoyisa nomfazi uyangithola so iphoyisa nomfazi langenza i-protection order uyang-understand ceda la kwabangilo eliyi-violator lezama kwami ngabathola yabona ceda la kwaba nenyanga inyanga le inyangabo bona bomama babo bathi basho inyanga ye iphuphile iphupha ukuthi basho mina ngiphuphe ngingemgodini so kositekele ngikhambe njengoba ngikhamba iphoyisa lizongibophisa ngakhamba 3 months la kuthiwa basho iphoyisa lingibophisa iphoyisa lazange lifile necase because iphoyisa ngile liviolate protection order lingenze yona leza kwami azange lifile necase ngithele tanguyako la usesama uthethe ulotsholiwe and the reason ukuthi usesama lotshola kuyela ngikutshela ukuthi izinto ezisikhama njani angeke kwakhonakala ukuthi nabathethe nabatestaniswe impilo yakho ukuthi kukhonakala ukuthi nangabe bathatha impilo yakho bayinikele usesakho each and every ceremony usesakho ayenzayo wena ube khona akumele ukuthi ube khona because uba khona njani emshadweni wakho uyang-understand usesakho kunikela njani imali yakho phela usesami mina ubereke Eskom and anginawo umona ngifuna ungizwe kuhle mina anginawo umona mara mina I'm very much analytic mina ngiya-analyze uyang-understand apart from being spiritually gifted mina I'm too analytic ngiya-analyze yonke into uyang-understand so now usesami uregaina zonke izinto zami ne uregaina zonke izinto zami nakaregaina zonke izinto zami ngelinye ilanga khe kwenzeka so ngifuna nethi ukubeka emqondweni ngelinye ilanga wakhe weza le-RDP wathi kimi yatsho ngifuna ukumthengela isishebo ne ngoba nekhaya vane ngisithenge isishebo ngithi mina okay sharp imagine solakathoma ukusebenza azange kangiphe no sentakhe anyway anginandaba ne akangigolodi mina ngisho ngusesami fine athi ngifuna ukusithengela isishebo asithenge isishebo athi nakasithengelako inyanga yokuthoma leso sikhathi i-RDP yasilali sifithwa zinto ngabe ngakhipha itoilet bekulile idlamethu funa usike etoilet la bengihlala khona mina lili idlamethu ngayikhipha itoilet uyang-understand ukuthi idlamethu la ngi-understand ukuthi kanti zinilwane ezikhona lapho ezatshiywa nguyena uma mncanami lo uyang-understand and uma mncanami lo usebenza nomamama asithenge isishebo athi nakasithengela isishebo sakhona angicabangi ne-2 weeks bekuyisishebo esingabamba inyanga secele ngala mara zange siyibambe 2 weeks ngithule ngithi sidla yini ngithule ngithi uyang-understand umntwana lo obusana nayo spiritual gift athi mama yazi mina kunento engayi-understand la ebusuku la uthole kubhizi la ekitchen lili ntofu istofu sometimes siyavuka istofu asakacini ungazi ukuthi bekwenzakalani fine ngikhambe ngiye umunye aphubaba bathi ngumthombo uhlala isikontirini ngomzesisiwe uyangithola ngiye kuye ngimtshele ukuthi yazi ukuthi sinenkinga sesiphelelwa kukudla siphelelwa yimali akunanto elastaba uyang-understand athi kimi akunamuntu onithengela isishebo la ngithi mina ngusesami usithengela isishebo athi kimi alright yazi yenzani mtshele ukuthi ngifuna ukukutshengisa ukuthi usesakho there's something abayenzileko ebayenza phezu kwakho nge-energy yakho mtshele ukuthi usesakho ukuthi inyanga le yangakudingela isishebo
ucela ukuthi akunikele imali khona izinto ufuna ukuzenza ngimtshele ngithazi ngipoli ngicela ukuthi ungasithengeli isitshebo ngale ngoba isitshebo sisesekhona khona into engifuna ukuzenza ngicela ukuthi unginikele imali kunama essentials engifuna ukuwenza athini what I think zokubuya kuwe ne fine angifonela ngakusasa athi hayi mina yazini bengizitshelile ukuthi vele angeke ngisakhona ukuthenga isitshebo vele yazini inyanga le vele yazini nginento ezinezikhulu and ngiyoba nento eziningi angazi tot namhlanje yazi ukuthi ngenzeni ngikhambe ngenyanga nabo enyanga yabo bayikhamba ngifike ngibuza inyanga leshona ngithi mina khongitshela ukuthi nangabe unomuntu umuntu afika ayenza sona ngimtshela into le athi kimi hayi umuntu loyo vane bathethe ilo kanje baswipe iteste nakho umuntu kokuthomba baswipe iteste nakho akumele ukuthi akuphi imali phela wakuphi imali yena ngeke asaba nemali izinto zakhe zibuyela kuye njengomuntu ongathuthuwele so uyangi-understand and for real wena ngikutshele iteste nangithethe mina nempilo engiyiphilayo I cannot even angikhona ukuyiphila mina impilo la ngiyazi ukuthi ngiyakabantu and I understand very well ukuthi ngumama akekho omunye umuntu yeah ngikuzwile lapho ngifuna ukuthi sibe short nyana sifuna engage approach nomama wakho ne yeah bengifuna ukuthola ukuthi asingene endabeni yengoma uthini ufuna umntwana wakho bakudlalele kude naye or ufuna uma umntwana makayi vele engomeni simtshele yeah akayi engomeni and angibawa ukuthi anga-manipulate umntwana uyangi-understand akayi engomeni mina nobaba umntwana sizwene ukuthi umntwana akayi engomeni ngikuzwile in short so uzokhona ukuhamba nathi or uthomekile siwise ama-answer ukuthi sikhambe njani ungakhona ukumface mama wakho yeah ngingakhona umtshele mama yeah ngicabanga ukuthi kuyongisiza ukuthi ngimface umama ngoba into leyo ukuthi nani ngimenzela ama-voice nokuthi I don't voice out face to face abone ukuthi into le yangilimaza asikhambe singasamotsha isikhathi sikhambe-ke sisale-face bakwethu sesi sokuhamba naye-ke sokujika khona le kuma somconfront siza ukuthi konke lokho sisakhuluma-ko uthini ngakho because ngicabanga ukuthi nguye usesehlukumezekile khamba nathi ukubona i-factory yethu